Whaatalo whātu talafola Radio Samoa I le nei fo I taiao, o tala o le nei fo I asolua. Na vaaya le tutulu o le Minister o Tangata Pasifika, le afionga au Peter William Sio whaatasi ma le whaaliliu ia Ellen Wendt, a o tutu whaatasi ma le tamaitai pāle mia le whaalawi loa mai o le whaato esenga a New Zealand a nga I Tangata Pasifika. O le ua tapena le whaato esenga aloa ia New Zealand nga I Tangata Pasifika uma, na afia I whainga whailonga lanu le vaitau o le awhaiva se lau fitu se fulu. A o tula iei au pito whaatasi ma le palemia, Jacinda Ardern na nafi. E le I whaingo fia le Minister le toito ma natu ina ua sofa ia lo na ainga I le vaveau, I nei whainga whailonga lanu. O le sofa I o whale o ainga Pasifika I le vaveau, tu ua ia o lo nofo whaasoli tu la fono I tutono New Zealand po overstayers. E talitono le Minister, e le ise ainga Pasifika, e le ia a fiai, ma o le whaato e senga watapena nei, o le a avea lea ma malo longa I le to atele na a fia. O se mafua angano mai whaatasi ai tangata Pasifika ma tangata Maori, ma tu whaatasia le Polynesian Panthers ma tau ma whai e te e atu I nei whainga whailonga lanu. O le whailoa mai o le tau ma whai o New Zealand e whaasa o le se e pe ona tā ua e Jacinda, ua sa wai a o tapena le Polynesian Panthers e whaamanatu lona 5 tausanga I le aso a tai au. O le aso tuona I le aso 2 maleono le masina le nei o Juni, o le awhai ei le nei whaato e se ngalo ia mai le malo anga I tangata Pasifika, ma e whaia lea I le Auckland Town Hall. Ua whaalea o ngā le Toyota whaamtalanga le malo, po o le isi 2 tausanga wa tau nua lato youths a lui le tise. O le saua fuafuanga le malo I le aso sa whaato a umatu, e una ia tangata New Zealand e whaatau taavale a lui le tise ma hybrids, na whailo ai le taitai o le atunu o Jacinda Ardern na nafi, lona whaamoemoenga ia mawhaiona whaatali pa anga whaatau e fia I taavale youths a le Toyota I totono le se fululua masina I le 2 masina I tau nuu mai ai, e amata whau le maketi I totono New Zealand. Pei tai mulimuliane whailo le Toyota na nafi, e leo au mai ani alato Hilux e alu I le tise I totono, o le isi 2 masina. Ma e le whetau I fo I whautuanga wa tu inatu I tangata whaatau, wa tatau na tau fia le whaatau o taavale nei e le alu I le tise. Fina ua se tasi o le pulenga le Toyota I New Zealand, e le o lava taavale alu I le tise ma whaiona whaafeilo I aile mana o I le maketi, e o lava fo le tekonolosi o maa o taavale e alu I le tise, e moni o lewa amatamata, ai e le o ilonga lava o na ato atoa. E mai tangata whai whaato anga o lo tele ina whaataua le tu ainga taavale o le iu te mō ngā luenga mamafa, po o se tasi lo taavale o lo la vea I lalo le tusa ma le tolu a wheta la le pei meni whaopopo I le tau o le taavale. E le whetau I tele le tau whaopopo I lunga o tau o youths whaatau a matatu le tausanga fou. A o lea e le ai nisi tu ainga taavale malo losi whaapene e alu I le tise, e sui tūlanga I youths o lo iai. O pei meni whaopopo whaamtalai na I le taitai o le National Judith Collins, o le la fonga lea po le tax a le Labour. O loo mata I tu pea nisi o whānau a onga a lea onga mawalunga Taranaki lea na la vevea na o la vea le pasi a lea onga na nafi. I reporti o le pasi a lea onga lea na wheto ai ma se van, ma o le van na aveina le avita avale 2 tausanga le matua, ma o lea fo ina whaamanu a lia ti ngā ina. E le vau le 2 ma le 3 whānau a onga sa I totono le pasi, na anga I atu I New Plymouth. To I titi whānau a onga na manu nu el whaalavi tau ta avale le nei, ma o le to atele lava na toi o I le a onga na nafi. O nisi o li ia onga na vaaya le ngatete, ma o le olo o whaaua wana mata I tu e le ngata leo le aso na nafi, o le nei vaiaso, ai whapea vaiaso a sau. A o whaaua waiso e su e ngā leo ai maiso le tau fia pe o le avita avale o le vani le whale mai Taranaki, o le a fo ina whailoa I le pulengo le a onga whapea le sui o le kamupani pase le transit, le ana whai malanga ai whānau a onga. Ua iai nei le popolenga o le ma whaiona whaamai a polo keti te tele I Wellingtone, ona o le uti o le au whai ngā luenga. Mai ani usila atoa, tu sa maleono 15 afe nisi tangata ngā lulua I ngā luenga ka muta, whaapea le au whai awala o loo mo mia, ma o lea whai numera e mō ngā luenga le vaenga tu ma oti, whaapea le malo. Ai mai a aita I tasi, e tu tasi e lava Wellingtone le to atele o tangata o loo mo mia, Pita e o lea fo iwa fofola mai malana fuafuanga o polo keti se 10 miliona tala. I totono o le isi whātau sanga a sau. O au kilani le isi a ai o lo tau sa ili fo ini ona tangata whai ngā luenga. Moli maua se tasi o kamupani whai awala I tala leti o New Zealand. Ua matua I paso e su eni tangata whai ngā luenga, mai lava ia I lato o I le ise poto masani I nei ngā luenga, se ia o lava I ngā luenga sinia.
O le uti o tangata whai ngā luenga ua tau ngā tai matutongi, ma upo o ai se tūlanga o peo se tauvanga, i le vāo kamupani o loo ngafa ma nei polo keti, e ono whaatua iai ma le taimia mai ai nei ngā luenga o na ole le ai o ni tangata whai ngā luenga. Talam le moli, whai tau i tūlale umi e lai nai le to a tele New Plymouth, pe au o ina tufa mea ai moe o mo o mia le feso soani. Se tasile neu feso soani tu ufatasia e le on the house talu mai le tausanga e lua fesulfitu, o le awa o mai o mea ai totoe mai fale ainga, supermarketi whaapea fale o loa, ai tufa atu i le community o mo o mia. E whaato atatala whai toto ai le lima i le afiafi peitai, a whane le tolu i le awauli wa levo na kiu le to tele. E o atu i le se lautangata e mawhaiona whaau o i eile nei feso soani whai afua. O le afiafia nā nei mai le tūlai lima i le ono le tata lai whai toto o le hall al community, a le kale sia St. James Presbyterian i Motoroa, a o le asotofi Strandon i le hall al kale sia Holy Trinity. Tala nā mole nei tai au.